game ni nkwa wie ye kra no utimi ye cash out kakra abaso no utimi yi edi check how far enti bomodian say do ni betwe betway.com.gh just say bet wisely ye wi part 2 no ye question ye bisanie bema bi ni oba hia man bebre dia to omtrim say sex on the first date say me no hia ne na me no ye bibi ya na eno no mema no fa simple bi kire se wotwe bema no mu a eno na kire se uye oba mu na eno no etimi guarantee a better relationship enti na ye pese ye humu no kre remember say ye sua de wa ha me fa no personal ye sua de because ye youth ye sua de so ne oba bi hia na sex on the first date da wo hia no no a woni ne ye bibi eni se mo betina kakra no emu de hina etimi guarantee a better relationship wa ha no ye part 2 enti yenko back to your home no 0551931931 0548931931 hello me ba jo wudi ni baby akasa free ba je from me boy me break up. All right what daroma gina ye na ye nte wonka abrena abrenyi na adere mebo aplate fan so pa aplano na hospitalo for aplano se 1 year to 2 years ya oya start with him and ye is that enye ikita aplano ni na ko bo ko na pana ko jon kana so to pa bolo pa baso to na se to form se team me se na did afọ do mo akọ bo se ni betini apega pa o Ghana me kina na mo ka so bi aka wo se eche ni nkan no aya papa wo se no ka pa we ye peta no se na be ya na tuma wo ye na to kama pa pero na ko nya ke to de ma me fa so na me ja the wife ya na wa study o ya ko pon ka munya amen nyamen kan so ho hello Good afternoon. Me pa cho wudi ni baby akasa free. Friend no me free Kumasi here. All right. Kuma Franco. Osuma yenti we. Nyankopon twa mo majuma mo ye no metahe mo. Mani aso me ni temi ni anam ka ni nyina nso ni aso. Okay. Me ka kakra wo okra Kumasi ho asem kakra. Okay. Ta man no me pa cho wa ya di mo Kumasi hada. Yeti o. Di me pa because DJ no you know Kumasi na say no you akra. Oh no ba down be boy adwuma. Okay. We work at some be aname the 23 or man penasem de kile. Oh okay. Oye minister we are coming to penasem da. Oh okay. We want to me kran kamijai. Because maybe a cash for free mono. Na we na ya this year. Yeah. O si Kumasi you leader. A small kind when you your kind is I mu Kumasi for some phone platform to that me share no. Oh okay. O ya say na person leader and ko bi mpokura kuma ona be sen se ka to bedum. Ona be odin kabo mu be ba o yen limu. Asem no woni mu tuma. Okay. Ono kranti kura mi to ba ma no mata. Mo kwati aduma. Yeah that's me yeah that's it. Because ye jawa wan sha. Baby odi e be run no. All right 0551931931 0548931931 hello. Me pa cho wudi ni baby akasa free. Hello, good afternoon. Wudi ni baby akasa free. Me ga ko puto je so na aduma bana. Me pa cho yeti o. Aha. Ya sa de Kimpaluta utamano. Kimpaluta. Wono de say man award cuz boy no ya di. E bonu ma. E mu da ho. Wani jine nyumu ho. Na ni jine no mo pa. Ya ma be tani so. Ya bonu no ma na me ya di anka. So nenyum de ya wo de to kakra na mintie. Dia be ya. To kakra. Oh, okay. All right. And you also say I was so nya award. Oh, what is so nya award? Okay. So nya award. One say award no ya na do no so gina vote na obe vote ya ma no. Nti do wa ya no ma vote ya ma no. Why? Me vote abano. Yeah, that's it. Hello. Me ba cho wodi ni be bia ukasa free. Ba cho me kan first. So family. Amintia. Okay, my enti obapa. Ba cho se ki man about so far. Oh, okay.
Okay. Okay, you. Yeah, that's it. Hello. Okay, your papa. Hello. Me pacho ma radio no ana TV in coffee my. Udin baby au kasa free. That's coffee of one of the okay, coffee my entio coffee. I practice one and I'm doing a fan of my idea. Oh, okay. Okay. I go for Canada. Okay. The job where is like a man of Ogolo. All right, bye. Yeah, the best year na ya share part 2 no. Part 2 no. Mamene Brown shall say Brown. Me call ba pa homra. Okay, my uncle Mr. Bright. Mr. Bright yen be shall say on the way experience. Mr. Bright time there so kwa safo na ko bisa. Bo amankwa na betimi a kire. Mr. Bright Ashtown. Auntie, our man in the morning, and a year asafo. Our man, Mammy Fanchak and Semano. Mr. Bright, ye nini as Mranti Mabawa yeba. Ye pese ye hu nimdie fasa adiwe hu. Ushia or Babia, one date. Ye will be a friend say sex on the first date. Say mo shiane na mo pie mo ko chinchia jimonia na. Honam ka honam nwinka nwi na akoso ene e sex on the first date ena ye wo ba ku bi amantim ka so ma mentwi ne mu kakra na mema de ojeja homa na obefa o simple Mr. Bright e pese ye hwe se emu de hin ena etimi guarantee se due to that no be man betimi ne oba na tena ache emu de hin etimi de bibi say eba school me da say my wife it me okay. And I'm a bad Jacqueline suit. Definitely. And she may my chief wants me a wife for. Definitely. Very good. Or send me mama for send me wife with you. Yeah. Me bad Jacqueline. 80. Yeah. This our topic radio say wife can ye. Me ba kasagu microphone my. School. Yeah. O hwe se nyame bo oba ne be ma. But then me foot me mo bia ne say. Yeah. Nyabotre ubenya yeah obesho ho dia anka o ware wi a na no bada na produce okay and nano enya for fun okay nyame hye se fan produce for production okay yeah but obonsam hye any wi ase akono obonsam hye wi ase akono no okay na de we mu nyina ba. Okay. As a married man, no, I'm wife with him. Me the be fast akwan we so. Okay. Honama kono ho. Yeah. Obeka se wo hye ho de eden. Obeka ni nyina o ewi ase ampa ampa. Yeah. Ba futu me to pan se nyabotre. Ebini oba timisi oba ne be ma timisi o mo nya hweda. Ekosi no be ye wedding ansa na why then. Omoto na ma ompem. Yeah. So that's it. Why mo ne bobo wa wo sa. Obu se asma meka enye. Abotra munya kakra bi na mo afoso bo wa bi. Etam ka se me asma meka me wife to your marriage. And so they fast aside o. But sana me wife to. Dabi they fast angle. Because e kwala boni nyina na he finish at oh, okay. Ashtown. Okay. Also at team. Sak met makanom SMP. Yeah. Mehu pi. Okay. Ba ni nyina chi no de mehu nyina no. Yeah. Etwa kosi se. Yeah. Wo ye abrantie oba siso abranwase. Branwase. One example. Okay. And boy so mo siso titu ashanti to Kumasi. Yeah. Oba bema. O manya basa. And no mo ne reni. Oh, okay. Because omo reni omo na ne omo tiso. Omo have nyame. Omo ya defo. Okay. Na je se wo ka se utimi hye wo so wo saa we mu nyina no a saa akono bone okay suban bone saa no ma no o se me tasty first asa ma ware sis Mr. Bright don't say because Shadrach say onya abotre very good because also otimi hu ade ni ye fine saa no ma nyina na say ayi kan sem bi me am sister yeah your friend no nana ya o suprempe okay or Tanaifa for this one or say oba or say
one ne okunu bibisa okaimza okay ba ka me fana aka a chance on twin sign about me jaye okay sa huku brano yeah say me so ahwe I was say me chas me hwe I was say me chika ne hwe say engine ne ye because be na shocks na a week be ma so show ho den onya basa now go for car shocks na a week onya basa okay ho na na ejira okay be ma ompe masem pi onya sa no ma no o wa no na yire kompema ne ho de pa na ho de no ho okay me ma o musisu a o mo ya sa no ma kikiki no okay and within short time no man shall see no nro no enti de any senka ni nyina mu kura no yenya botre na yen hye ye ho so kopem se ye be ware ansa bom se so na de barana e fa be hia pa ba kakra e hia futu no sa no ma bi ana esa me de konya me fo konya me so kakra okay e hia pa ba kakra hia futu sa no ma no yeah but uti show so a yes sister bi my example we your friend Pomo London okay you was sound ye nya castle a virgin okay the castle a virgin yes no nice one there mo amutimi de monsa siso kase London say oh okay ti say me D29 no na be me be fa no ene so hu na sistema wa buchu na sistema de bia me ni ye example hu na sistema o brand ho ase no bia koyi ama no ani o mini ye mia mema bi so a omko testi okay omo ware no ana omo hya ase so mu so ma say a om de masem omawie okay etimi de afuto ani ma enua no ma ba sadra ko ho ahwan ye omu nyina ne say wo de wo ya akwala be kase bia mreye ba wo ye wadwe so be hye ho de be ba nyam be bo amana ba wo ye wadwe a e be ba okay ba why wadwe say free as they ba na misu ye bia wo de wo so sha but ni nyina no how be okwan all right you better Mr. Brighter say mamemba quickly Brown mamemba 3 minutes Bob ne tofa mai o wadwen chere ni sen na wasri wadike asri o sa hwe boss lady animi hey fees asem na ade abaga nan obi atwum because boy bi say ono no real first day no otwini mu 10 years o se na etia na etia ono betina it doesn't matter okay okay fees okay Exodus chapter 22 verse 16 okay Exodus chapter 22 verse 16 o se obi kodada ababawa a wonye ne ho awade a na one ne da manenware no okay sa na oka so kodada no ababawa na wan kodada na one ne keka na oti ase so ko ye ne lie mepew na oti ase na one ne da e so ware no oti ase why you be like that o de yenko na okọ 17 so a o se answer no 70 Exodus 17 yenko o okọ 17 a o se na gianum kra enti ase a fasika botoma koma na giana fa pata no okay oti ase me no anka be ya anka ne papa mu die yeah anka eso ma nyame ma ho kwan sene be ya obehu sene oba ni siti na onkopre ho ne oba ne nkonkoda okay ba un se sesi a wiase ne ye wo no akoye se nka hwe e na abaye mabunu abaye bebre na ade okay o se me de mpese me hu de ewom o de ase u ebia na ko hu de ewom na abusuafo na me pese o ne ababa wa ne be kwakoye de akwakonyim awo nti na abusua na akọ the problem bi so wan ko nya abusua bi na ne o mo de hye ko tena akoye ne basabasa wan very careful abusuafo no me haw pa okay na mom so o ware na sa abusua nsa wom no mu se wo be ma no ne oba nete ai wo Kristo mu a ya hira so e wa sorry dem a Kristofo agi atuma e no sa no e ya na ye okay but yam fa ni say un se to me no me un se ko ba de dempo na ese o ma ho kwan ma be ma ne wo ko dance o ma na wade oh okay anka ne papa mu no ma ne ware wanse ne wada okay ba ye ti akoye se be ma tembi o pese oni obada ansa o ware ne se ye nua ma no ko pe o mu sesi a first no be bisa ade tia no afro se kom de me ade tia no afro e kom de no o frɛ no hello mem e bi kwat mi twa antro me ne ma me yare anti sending iska yes in the moment na wo ba no wo demand free be ma ho no be ma no so be pese ono so be no obeda
because at the end of the day no so one nana se niam a waje afini ho no wabu ni kwase a uja no ho kwa ye amanfo ma hwe amanfo school bebre okrom ha nti ebiasi se wo mo atena for some time ba no share requester one ne die no wo matumi atena ache aware oh okay ebinum dia atumi aware ebi ni obi awo omo ware ye but definitely on be ware because omo tie asundwem okay besides ye nuama ni bia ma ye mema no so ye nia beti in such a way say unya hu oba sesi na oje number onim say wabie bank account foforo okay wabie bank account foforo because ade chin ya oba fro wa baby sesika okay nti wo be ma no so tumi nko oba no nko gisika enko pa bibia mfiri oba no ho the only thing oba pa firi no say brafie okay enti de ebesi ehun ni say first day no say mo be twen kakra o mu de hin na say the papa mu no anka ware oba no ewie ansa na mo ntwen ansa eno no timi guarantee na say ba kofo be demand bibia fi obi o what share oba bi ode ne ho ama on the first day da oh debi me mom de o se tembia me taka tro say mansuro ntem me tra mission house chair pa all right mate me da anya man de man sheda da si mamemra boss lady ho yemre ne kona memra wonje ho na ye ne no wiewie boss lady my enti me can say we say there is no right way to fall in love. Good. There is no right way because to minim girl bi akọ boy bi wo first day ono akọ nyina adwe wo ni trim ade bia ni was owie no akọ gache na damp ni say boy we kra say wasa ade bia ni was say the criteria to ufrudua na wa usia wasi wa frasi usia kuchi gbom now that form so and so ni na wadu form okay there is any dating say we call on a data the intention is to bond and enya say bia wan we osemeni ni ko date wan we osemeni ni why wadwin say oni obi ana say obi aka say o me pese me ni utu anamo no why wadwin say obeti ase na why wadwin say oni ni be ko date oni na di nkomo there has been a conversation oni na en nkomo mu no utimi say obetimi read obi adwene a oni ni di nkomo be wana kra we so hunu say the nipa neti enye like nkomo just any nkomo bia and come on, about things in life, about the understanding of area say how I see the OC penny near my name on penny at the other. Also, it's me no be shiana ma vibia, my say money 100 years. Oh, yeah, you will be a Nikunu and or Shone. The Nikun on any TCC date on any die, and so we are worry. You will be or chin will be only mobile bet me. I can say, give my penny 4 years on penny. So many about Chama no compensate. Unti be that. Yeah, maybe what I see that. And you usia we ya unini date. Not just all can't say a bedjina nipa ni subai. And I was saying we need pani dim komo. You are going on the date with the intention of bonding. No, you am fan to baby for I go say about bonding on physical level, emotional level. Oh, what's I experience no personally and I say school fees yes. What they ento aso. Oh, na me pese mi hu. Mesa ba onchen. Ye wo obi a na ye hu ni so ye virgin. And na obi nso oye na adwen so ni we be de emfa ho ba bia obi abo ahye wo ye ya chen de oye virgin obi nyini wo e kan say parish house na say obi ahye bra na bible kra nyameka time a Pacho Jacob ni so why a blessing be no bra na beti ma kire una ayo so na de na nyamekra ne papa e ka say iso ababe je blessing but so bo hu mode yeah and it doesn't go anywhere say usia obi it does not all right bonding you can bond on any level and it depends on the person now on any coin and more intention and also can pressure and obi nkwada first date on coin you people should meet on an emotional level meet don't go under pressure it should be consensual there was some all right Mr. Right Mr. Right ana bema we cheap any dear usia was enkoda na ya okay we cheap sir we somewhere we go say oba ana bema
ubesia oba ne ya osenkoda o ya samai okay the ninti okay date nkyerɛ sɛ mo ahyia ne ya wala me be somebody didn't come over phone so na mo kwa the man abem okay obeme bia ya ebiti say me hu bipi all right Mr. Bright medase yemre ninti 8% of young people edi kan pra dance o maware that's all date no onye sa okay enti Mr. Bright just said the approach no crab be can be for bema no now something no somewhere first day does not guarantee longer relationship all right enti ye be ma atiefo ne ahwefo so de o madwen chiraba ma me ma wonje akwaba wonje bibia boko de director video na ready okay yen hwe video imra wonje ni video very nice pa yen hwemra sisia yen hwemra Disappear on the beat. Extra. Monte international mention. Chicken ye bonyo, mijina da pumu. Onfamu hu na gono na time ye bongo. Ye dia papai no, ye papai. Ye dia sese no, ye sese no. Ye papai no, ye papai. Ye dia sese no, ye sese. Mabna o tui. Oje bi mefia o mefia. Extra. Oje bi tui. Ante raba you draws. Kotona mi show baby. All right, sound coming from 1J and he's in the house. It's a tap on Prada. So petite things pa big things no any home. Yeah, some more. All right, 1J bibi aboko there. Bibi agina na so. Na o video e ma hwa da bia ma ese mebisa o. Chim kakra ka video no ho asem kakra. Ye dia papa. Ai. Ye twa sese. Go me hu ze ni papa. Anana gallon bi si ho. Ana polytank bi si ho ana mo be pai na na. Oh. Video is a no ho asem no. Ai de okobande nkomazi na menye me friends bi na yezi nkomo. Okay. Na eko otu kwan kakra. Otu kwan kakra ko Libya. Okay. Atum de okoli bi na wakubuma be 10 years on ya pioda. Emfa. Onye pioda. Oh, okay. Okay. Anti na yezi nkoma na Lady Bilitum. Okay. So share lady na nature no say hey. Nsusu ma see me za papa me twa say because atana che. Nti hon na minya concept no. Oh, okay. Nice. Na unya too much na to so no na ho asem te say. Too much. Oh, too much. No, I'm a friend of that. Okay. Because Malanga Samatsna if you come kakra. Okay. Fancy level na. Nsine yin ya hu. So ya na me the brother and you be in simpade then. Obasoma me. Okay. And to share music na se no, minim sa che but tiefo ne ahwefo pese wo mu hu. How long ni? Oh, actually by the me dey mutu kakra because of one or two things been. Oh, okay. So recently ya be I'm friend they be about 7 years coming yana. And now I say I don't want shame biem. Now I then ma uja to because na minim wo dada. We share baby all the music ni drew ya. Then be ma obi drew sa level na wasan jam music na to kakra. Na my brother Kabi also him down and answer for no. Oh, okay. Now that level no. Ben microphone no. Aha. System no. Okay. No a tough currency. I me ja to kakra. Okay. It is that na one na you obi bia. Oh, man and me bibia. Oh, nice. Because me show videos any promotion na on point pa anti send o ka say one na you obi bia na che say obo homode pa na me hwa sika so ta ho. Because me hwa unyuma works out de ba no a ya na enye easy because video we wo hwa cast wo mu ne
What was a coste bear saying? Oh, young, to watch. Oh, okay. To watch. One I mean, to be the way stars about the same on to watch. Oh, okay. Too much. And Bibia go through. Oh, okay. Okay. Sikaras in your biota on top. Okay. Kakra. All right. Now, Yatis all the fufro biba. Fufro bi na eba no yen kan ho